Mina nguThabo Ndlovu ngithabo kaNdlovu ngibuya eDevton ngihlala ngizala uFlora Ndlovu no Shetreka Khodile mara Shetreka Khodile akasekho kuseFlora Ndlovu ngihlala nosisi wami nobhuti wami usisi wami uhlala kwakhe eFoslogas si3 ekhaya but umama shuthi sokwasala umama kwasala ubhuti kwasala mina manje mina ngikhona la emhlabeni ngokuthi kenzeka ukuthi kube khona amaphutha omhlaba nento zokuthanda izinto nani kwenza kwami ukuthi umama kwathola ukuthi abenza ngaleso sikhathi athoyatho umsebenzi umama kube khona umama uyasebenza emakitchen kumarinke waye overseas umuntu ngakhona wathi makashiya into zakhe phansi wathi uzofaka ubhuti wami uzofuna umama afune umuntu azumfaka as umama kumuntu othanda ukuthi acoce kumlungu umuntu umntanami lo uyangihlupha ini yabona uthe ukuthi sengisihluza kanjalo lo msebenzi ngoluza ngaleyo ndlela leyo ukuthi mina ngikhulumeka kabi hayi lokhu nokwenza into ezongomshiye uze nalomunye yabona into njengaleyo but wamathola umsebenzi kanjalo and I know standard 7 awenza standard 8 wangena eCPC uEric Mkhwanazi ngoba sala babangafani unobabakhe nginobaba mina usizwami nobabakhe nami but mina last born kwaya ngazoboshwa but manga kanjani ekhaya nje bese ngahlali kamnandi ngoba besihlala ukuthi makumele silale lana iphathi kishini kamera but nakhona ngoba umama wangala angalela ukuthi ubaba unenye indlu ayithengile zonke izizwe indawo yakhe ayithenga uthanda abakubo konza abakubo wathi uthi most of the time makenzakala leyo nto izinto njengalezo mele kwenzakala iplan ngichiefed mina kucala mangichiefta sithanda impilo yokulala ekishini angisayithandi impilo njengale sengimdala nami understand nemputhe kamdala niputhe namdala ukudlula mina but izenzo nami ngiyazibona nekusho ngiyakubona understand sharp mocha ngenhlanhla thuthi mina ngiphiwe vele emlumini kwaFrikaans abona Afrikaans namanje ngabeka iphepha la ngayibhala kuya le angikazi ngayifunda esikolweni but ngiphiwe yona ku ejele ngoba ngaboshwa ngathi mangiboshwa limusa amabhunu amaphoyisa wasejele benginabo kwamabhunu le bengimishele ispecial grab mina shuthi bengiphula imoto was 90s was 91 92 ngisasemncane ngaphika la eJoburg ngisasemncane kakhulu I was too young shuthi ngiza la eJoburg ngihambe saphula imoto sambe manje ngikhaya shuthi ngibuye yabona mangifike ekhaya umama haya ngifune manje mina ngibuke obushiso mama ngiphethe 61,000 in cash njamba amafence amaphoyisa angena la abuza mina masethi ukuthi uPhuthabo lo bathi uphethe imali engaka ngithi ungale kitchen mabajikela ngale mina ngiphuma ngawo lo mnyango ngashiya ayini on ngihamba ngagibela ngabuya khona la eJoburg ngathi mangibuya la eJoburg beyithatha road was long time was 90s that time was 1997 to 98 if I'm not mistaken because that maleyo ngastasha usithi bebe sagcoka usithi ke ngazonkathi sithi athi fitas sagcoka yena uthi usithi shuthi istolo kuthiwa isithi outfitters eseGP street GPN I forget the street but is in GP street is in GP town you understand siphula imoto kanjalo sithatha imali thothi sizigcokisa intombazana khona bucheke bakhona everything khona everything is nice akunanto sichokola ngayo asiphathi mess and abantwana sibashili siyaboma de angus ismission cap khona into bathi ibhomu ibizwa ngeplugs iplugs lemoto lento ngihlezi ngiphethe all the time namanje sayiphatha ngoba yazi ukuthi udlula ubona umuntu afaka imali kukhibyo yabona uyayifaka uyapaka this thing
nayi lento imhlophe lento Okay. iyama plugs emoto, you understand? This thing iphula iglass ilwise lonke liyawa noma bangathi is which glass aphandle kwali lama fidelity garden whatever whatever, but so fast umuntu akhona umnikazi alapho phakathi emotweni. Mana usho ukuthi akukuhle ukuthi umuntu ashiye izinto emontweni yakhe. In that time was good, but manje akusekho kahle ngoba manje sokuwesi ukuthi wonke umuntu usekayenza noma yini makangabona noma yini nayo uyathatha. You understand? Should akusekho ukusizana ngoba ukuthi namhlanje ungamoshwa umuntu omthembayo. Yabona ku smash and cap masikhuluma nge smash and cap afethu. Should sikhuluma ngenye into. Should is a risk, is a big risk. Baningi abangani bami abashonile, baningi abangani bami abanye basaphila kumanje, but namanye basayenza leyo nto leyo. Yabona mongathi yakhuphuka uthi uyabheka ngapha kuma townhouse kanjalo unokuphuma endlini ujahile ushifoni ufile phone laptop late whatever uyovalela irobot mawuvalela irobot wena nje uthi maybe umuntu ocelayo irobotini kanti is not umuntu ocelayo lo muntu lo uzokumosha. Yes, and when une trust ukuthi lo muntu lo ufuna ukudla, but when you see something there and iminyango yamanje amadoor panel ayavuleka ayakubonisa ivulekile akubonisa ukuthi ivalekile and it can open the car when uzocabanga ukuthi bazongayijeka just grab it go, but Tina those days was not making like that. Besiphula even ivulekile ivalekile whatever, but kwaya kodwa ukuthi izinto siba kuphi zibe simele esicaki. Mina mfethu ngambile ngihlalile boMadeloitte, ngihlalile Little Rose, ngihlalile Europa, ngihlalile endaweni eziningi. Shuthi ezinye noma ngithi ngena bangangibuza imali yerent ukuthi ngiyolala kuphi. Ngenso intombazana salala kuyafana nemali nama chaining na in and those days abelungu basaphat imali. Hayi abantu abamnyama manje sokushawa abantu abamnyama, all is black, all is white, but I want to say on the people ningashi ama bag, even sports bag, even any bag, even small bag, even now khola abantu abaphula imoto just for i-charger. I-charger uyishiye emotweni yayela kuphi yayela phansi yangabonisa ukuthi what is charging. Umuntu ubona le charger le ushe ukuthi wena ushiye iphone inside in the car and the ear charger or whatever something uyayiphula ngoba akayiboni ukuthi intambo yakhona iphelela kuphi. Intambo yakhona iphela kuphi iphela phansi ena kaboni makacela ukuyiphula makafika lapha is lose. When uyothenga in iwindow how much you going to pay to spend imali eningi ngapi, but manje mina the way ngibona ngakhona life ibad and manje ule more ismation care perfect into engizonitshela ngayo ngiphilile ngaso kakhulu. Ngobheka bayazi bokufika iphoyisa bethi manje sifika lithola sigcoke kahle sibahle yasishayile shuthi sishayile sibeka sithi sibahle shuthi sihlezi sibasha akunakuthi singcolile or whatever no sihlezi sibathi sigcoka amachina welungu ama-Nigeria noma ngihamba unokuthi hey come here I want this chain no hey wena yabona asiphathi ipama asiphathi mess asiphathi next izinto zazishaya ngubhesha ukuthi mokukhona mina la ngikhona kunebhesha ukuthi nama ngivele endaweni nginganamali manganamali ngiyazifihla mangenzanga something ngiyazifihla, but on coming in smash and grab afet mina singenzelile imali hayi madlanyana izimali ngibamoshila belungu abaningi ngazobhantinta when it's come kuyobhantinta athi ngintsheni bafisha ukuboshwa kwami ngiboshwa ngise Louisburg ngiyaphula photo ngihamba noTheresa ngiyawuthamba uTheresa namanje khona, but manje wamauthi yazi umuntu azikhethele life bengibhema iroko bafethu was difficult lento le inamasimba ilalisana and lento le uthudakiwe kuyenze ube soba, but le yamanje sasiroko amasimba nje labo babhema suka ama-2000 ngokuthi bangazi next. You understand? Barojwa ama-Nigeria bakhontrola umcondo ukuthi akwazi ukutshontsha endlini. Thina besingajontshi endlini ngeroko. Iroko boyibhema manje ifuna enye manje. And mangifuna enye manje mangibona imoto yesakhwela khona imoto besihamba ngayo bathi kamchiyi.
i-range show besingayizo. Friday, Saturday, Sunday, i-range show asikhohle. Nechurena asikhohle next to Sun City prison. Nechurena asisikhohle lezo indawo. Siyaya sihamba ngemoto, imoto ifika ipake lapha thina mina ngiyehle ngishaya. Shuthi laba bayi3 mabangashayanga indaba yaba yikho. Mele shuthi mayiceda ukusuka kimi mangithe mina range show, sidlule range show ngashaya, ngathola something happy sharp ngafihla lokungifihla ngabeka lokungibika driver bamba na 200 bamba driver uzobhadala machi masifika phambili machi wethu sombhadala. Ela sibe ne stress. Siba mouth siba sharp moto. Mangifika bathi nangupesh. Bangibiza thipesh, ngenza ipesh. Ngisuke ngiye lokushini, mangiye lokushini. But is only one thing bengizusubhlungu mama mbeka ngayifuni. Imali yobugebengu, into zobugebengu erumi ngaze ngayenza iroom lami. Athi ke ngintshele into ke ngazenza. Shuthi uboshwa kwami ukwenza ukuthi ngize ngiboshwe, ngifike manje. Shuthi mina ngaphandle kwe-smash and grab. Ngaqala ngaboshwa i-smash and grab. Shuthi ejele kulafuna khona yonke into. Ejele ufunda ukuthi ngoba uhlangana nomunye umuntu bekayenza ejacking, uhlangana nomunye umuntu bekayenza in uhlangana nomuntu was breaking, wenza yangalasela nayo uyaxoxela the way bekaphila ngakhona. Umuntu uyabheka maka visit ubuya nama plastic akahle athi uthi abangani bakhe nawo uma uphuma so ufuna ukuyojoina ischeme sabo ukuthi as ngizokwazi kuba mnandi ngibe happy ngoba laba baba happy. Shuthi mina lesi sami scheme asikho grand ngokuthi ngiyasokola mangisejele but mangingaphandle ngiba mnandi. Yebo ngabuya ngabamba inkunzi. Ukubamba kwami inkunzi ngicale ngomesi okapu bongayithengi uyithenga nje njengamanje njengoba soyithenga nje i3 star nge25 rand. I3 star bothi moyithenga kuyi-key holder siyenza i-key holder ungamnandaba but manje esikhathini samanje i3 star sokuyinye into. Ngibuka ogwetshwa 29years mina ekhaya bangazi. Ekhaya la ngizalwa khona bangazi. Thithule njengoba sengibuyile manje. Bengakuvisit. For i-armed robbery yomuntu uthi singakhiphanga next simtshela ngomlomo. Uyangibona angalasena but ngokuthi ngizangifuna ukuthi basikhaya bangisekelele ngento eziningi like ukuthi ngithole i-government law, ngithole i-lawyer, ngithole i-appeal ngenza into ezingale ngabe ngaphuma kudala. I-complainer ithi statementini beyithi yimi uwatchoose number 1 kwi-court isiwatchoose number 1 sokumngana uMandoza ngoba uyu umuntu wamdonsa mina ngiphuma ngiphethe imali kumnandi wamdonsa ngibekela mangithi ngiyabheka ukuthi amseyenza umsebenzi nami sokumele ngiphuthume ngenza umsebenzi sharp lapha thi sidlule sobuye sikhulume leyo. Okay. Ngaye ejele ngathi mangifika ejele ngene Sun City C1 ejuvenile angene juvenile sengizo expire maybe nga 1 year i-expire lo 1 year makumele se-expire ejuvenile. There's another thing bathalisa abantu abadala amaphoyisa ngomtsutsi ngokuthi methi swadizela ayazi yonke into ikhona, ayazi ukuthi sifika namafoni sifika na yonke into amaphoyisa lezo zinto lezo shuthi mina ngizirentela ngilibele ngisejele. Noma kuzoshuba ejele basitshela bona amaphoyisa ukuthi kuzoshuba e-40 years years. Yebo ini lungisanto zeli fihlani bakutholi. And there's another thing ebhlungu ebhethi emhlabeni bafithe ngifuna ngitshela ngayo when it's come elifini nabe ngishaya isifuba ngithi yimi ngizitshela ukuthi but manje akusana ukuthi ngishaya isifuba ngokuthi ngiyabona manje akusalunganga emhlabeni shuthi sesiya yuzana. Fana nombolo mina ngathatha inombolo ngaba 28 ejele shuthi ngithatha sengigweji kusasa igreen eF section mhlambe khona uma ungaphinda ubalekele accident yakho le yebhasi uthe kwenzakalani. Shuthi ke ukubaleka kwami njengoba ngisho ukuthi umama wangibizela amaphoyisa ngiphethe imali 61,000 nami ngingazi ngisasedize emehlweni sasemnyama emehlweni ngabalekela eThekwini eNanda kwaBA ematendeni ngathi mangibalekela khona ngahlala imali yaphela imali yasebenza ngazo sikhathi ibhasi netaxi boyazi 2 rand ukuyedrobheni ukuya ukusuka eNanda ukuya eThekwini edrobheni imarket was 2 rand but imali yaphela noma ungaphathi imali engaka izoya phansi iphansi but mele wena ube neplan ukuthi ikhuphule futhi.
mina ngazitshela one day ngathola umsebenzi eIndia la ngibuza life yami ngayitshela labashapu ngathola umunye ubhuti naye wangisiza wangassistela wangikhulumela hayi ngaba usicapha njengoba ngiba usicapha ukuba usicapha wami shithi ngivala umnyango ngivula umnyango umuntu oyehlayo utshela mina umuntu obhadalayo ubetha la imali yabona ebhasi ibhasi ziyawa yimi ngidije yayo yenziwani yimi ngenza yonke into enziwa yimi udriver one single day was 2002 ngathi no sangena emarket sithi sudla ngawuthi ukudla since asihleli lapha balithi ukudla wadla uthema kadla mina imali besasikimi ngashaya ngayo gibela itaxi ekhomba ejuice eGoli ngafika eGoli futhi ngabuya ngathi mama wathi yebo ngathi hayi nami sengibuya khona la wena waya khona ethi kunazi ithoma mama zangafuna ukubelieve angisho ngashiya iaccident yomntwana you understand ngaskathi ngisho ejele ngiphile kabuhlungu bafethu ejele ke ngangena ejele ngena ngiphuma ngathatha inombolo ejele ngakhohle ukunitshela ngathatha inombolo ejele ama 26 blo ngifuna la bathi wena niwe udlakaniphe ngakhona mfethu milo shaya inombolo nathi ube 26 ngiphakamisa 6 yeke indaba yakho kuphela ama 28 ngilala ne28 lejele ende ngibuya ePostbank lapha shuthe ePostbank indawo yokulala mele ilwele yeah ayithengwa nje ngizwa bathi ejele ePostbank lona ejele dangerous yeah understand shuthi indawo vele engasi indawo yokuphila komuntu yabona but manje bosukuyinto yokuphila yomuntu ngoba bukumnandi nje sokunama plasma kunama TV kunama phone siyafona sa WhatsApp senza everything ejele la izinto zingamelanga zenze khona lapha zenzeka yangana sente njengaleyo yeah sharp ngaba i28 ngathatha umthetho kuya ngathatha umthetho kuze ngithathe umthetho bafethu ngintshela ngitshela ukuthi umthetho ngithathiswa into ukuthi ezingishilo from the start izwa amagama wami amawitsi wami ukuthi ukuthanda izinto you can't survive ukuthanda izinto ikele izinto zomhlaba zambe wena na usale wena uyi-1 nawe uzohamba kahle uyi-1 mina ngihamba nento zomhlaba ejele shubo ukuthi umuntu abheka mpithu bathi ama 28 abhodela isitishi ayabhoda bamisa u8 laba bantu bathi nje u8 yangithola shuthi sifela kuphi ejele masiphuma sengaphandle mele sigange masiqeda ukuganga sibuyele sejele ijele laba 28 ijele lifelwa ama 28 ama 26 shuthi mazochayisana itimela suwe chayisana ngendaba yani ukuthi makuliwe ejele kungene usibanibani ungene nensango mina ngi28 ngimbonile mina ngitshela mangitshela abafowethu ngapha abafowethu yabona into yakho ukuthi hamba nabafowethu awuhambi uyi-1 awuyenzi into yakho angithi sizoku okay ulimi lasejele yeah ilimi lasejele sizoku hayi ngizokushaya ngisizokushaya kunenhlawulo shuthi enomborweni kunombhali kunomlungisi yabo yonke into inetepisi ukhona ushuthi umphetho ochashela ukuthi kumele ayenze lokho khona umphetho ukuthi kumele achashela ukuthi kumele usibanibani ayobe scouter yabo scouter umuntu obhekile ejele ukuthi kenzakalani yabo uzotshela ukuthi hey uphosa ubanibani kenzakalani ubanibani unomese ubanibani mina thathelwe yabo into njenga shuthi i-corruption nje into enzakalayo yeah i-corruption ejele kuyenzeka nibelale na ungafuni yabo ezokulala nejele ngikutshele kuya ngomuntu mongafuni sharp uyakuphakamisa lokho ungakufuni fana umthetho mongafuni awufuni but manje ejele khona legama lithi mongafuni umthetho uyimpatha shuthi uyipaka shuthi ayinto engayikhuluma nawe engathi right ngakuropa into yakho ngomlomo ngokuthi awushaya umthetho awunabafeni uzobabiza bazongilwisa yabona mama usha umthetho nabafethu abazoza ngizosaba ukuthi ngakuyenzani yeah mhlawumbe i28 mongachazela nje abantu ukuthi iphila kanjani 28 into demnyama shuthi into shuthi sihlale sichasha la ekhaya siyachasha singabothanda abantu
shuthi sithanda abantu asibhidlize abantu sakha umuntu ngokuthi sifuna ukuthi songeke njengayo ANC njengoba inabantu abaningi ihlezi wina nathi sifuna ukuwina yabo hlezi nabafowethu yabona babe baningi section enje ijela nyeke ukuthi bathi babakusha amaphoyisa manje ulimaza umuntu athatha manje ngithi emakhulasi uzohlala 70s uyohlala 12 days kuyaphela bakuphakela ngaphansi ikhulasi should like singing safe yabona bakufakela ukudla ngaphansi awuboni umuntu uhlezi na uyi1 yonke into uyenza uyi1 toilet yakho nayo yonke into yakho inayo yonke into yakho icedela la uyi1 but just for loyal 70s should mawubuya lapha so nestepisi abakhulu kunawo sebayagcobhoza should bakuphe inumber should bakushayele should wena so ubani so phezulu unyana uyakhuphuka inetepisi uze bakutshela ukuthi yaziphoyisela kanje kumele likushawe namhlanje kumele ligwazeke phosela kanje linamcondo thathe insango ebibuya ngapha kuma 28 kanje yabona wena mawuzoba nesibili uzwile lenkulumo hamba olishalo lo phoyisa so negwinya so igwinya lapho so igwinya shuthi so station or so number 2 amasiliva or so igolide wena or uyidiamond shuthi awuthintwa ngoba ukwazi ukushaya iphoyisa shuthi kwayena naye lo muntu lokushayelayo ngabuye umtshintshele kunika manje umgwazi umbulala uyigolide yebo akukho la mhlawumbe wathi ubamba khona inkunzi wafica walwa nomuntu mhlawumbe ubamba khona sekubaningi mfethu kukwala emgwaqeni imbamba umuntu akuphakama athayi anyene phone bese ngifikile mina kuyo abangani bami abaphethe imese ukuthi nabo bayithu nabo sebayachipha mababonde umuntu nepower abambe mina angishaya umuntu angishaye maybe ngize ngibe ne double up ukuthi ngiphunyuke ngibaleke sesokukhuluma sesodwa ke lokho ukuthi hey yabona ube wrong sesikhombana but yonke into enobungani inesifezo sayo yonke into engalabungani nayo inesifezo sayo manje yaxolisa umuntu bayikushaya ngizawuthini mfethu ayikho into ozoyenza mfethu omunye akushaya uzokugelela umuntu magezi ubringi tracks nayo yangenelele yabona yena sel ukufaka isakhila leso walls nomuthi osina uyadumba omunye ugcina sohlanya shuthi umcondo so sasebenza ubona la ijobe khona abanye abantu ungaduda babheka abaye bayahlanya sokunama crystal matter into bezibhenya belungu phela zonke la dakamizwa lezi bekuyinto zabelungu into bekungasukuthi ezamanje into zakudala bezibhenya ku businessmen but ngokuthi siyathanda izinto abantu abamnyama nathi sangenelela ngo amanager bafuna ukubulala wona lama businessmen ukuthi awukwazi ukuowna leyo business leyo bayiphathi kube yabo labo siyasangenelela thi abantu abamnyama siyasingenelela ngokuletha imali asigeleli ngokuowna siyazimosha nje so khona abantu sababamba manje khona abantu abayibamba inkunzi mina ngiyekile konke bafita ngifuna ucamba manga ngiyekile konke but khona ukuthi umuntu avele lokho ukuthi nawe uyabona ukuthi uvela lokho udakiwe umanzi nte yabo nami uzosishaya isifuba mawunyampe uphethe ifone enhle uphethe yonke into enhle yabona abuze mina ivele ikuphi kodwa siphambi kwayo ivele naye uyina indlela yakho ni mina ngisamkhombile ngimkhomba le ebumnyameni uyaya ebumnyameni sengidosha uvina mawuthi wami ngidopha umunye umacala nyana yemacala sokala la uyazokala sisam uyamkhama ngithatha ifone ngithatha wallet shayi impahla sizithathe the most abantu abazithatha impahla labantu abakuthi bathatha impahla like amateki okamkhulula impahla abantu bangaphandle thatha izimpahla lezo uyozisa eZimbabwe ukuzisa kuphi uyazithenga ubone abantu bathengisa impahla nje ezomuntu ubanjwe inkunzi. You can't get every week, every day uthola thengisa impahla icathulo usathi nini or impahla zanzani umuntu washile lo mpahla lebenegazi njalo umuntu lo bekamshayile yana sento njengaleyo mhlawumbe umuntu wesifazane ngambamba inkunzi ebusuku manje sebalwela kubo but manje abantu besifazane abasabanje inkunzi ngoba baya scream and is screaming sabo vela nomunye umuntu uyafuna ukubona makabona umfazi wayengayobamba indoda yabo sebayagijinyiswa bayaboshwa
or whatever. But nathi sithatha ezinjengamagwala abantu ababamba abafazi inkunzi. But nabanokuvela lapho uthi lambekile mfethu. Awazi ukuhlanganisa inani khabishi nepapa onani nebisi kwenzakaleni. Hawu nanto sisibeke nasemabeleni. Uyilana khona ebeleni lomfazi wakhe le ndoda yakhe uthi woza wona bele. Woza wona phone. Mofika na cheke ni phone yabo ma 15,000. Yena ifuta jali kunikeza manje 300 rand. Hluka angijona owazi next. Wena ujabulisa imali. Ufuna ukwenza ibhe. Mkhona manje ngijika la ekhoneni ngithenga nge200 rand. Utshwala be200 rand. 100 rand ngifaka esikhwameni. Abantwana bezizophuza. Wonke umuntu ozidlulayo bathi awuthipeshe wenza ibheshe. Tipeshe. Yabo wenza ibheshe. Kanti ubheshe akayenza ibheshe. It just umcondo onyeko focus that one. Yo. Ngona ukwenza sakwenza mnganami ngifuna ukucamba manga. Mina ngibasizile abantu abanini namanje abaye bangakutshela. Abanye sibasachubeka basasebenza lapho engabafaka khona. Just because zangibalandelele. Mhlawumbe ukuvuke nomusa kuwe mhlawumbe ethu ukuthi ngidukile. Wena ufuna ukungibamba inkunzi, ungizwele nje. Ungise la ufuna ungisa khona. Ubona ukuthi ufuna ungibamba inkunzi. Yazi umuntu ukuthi angakubamba inkunzi. Menze ukuthi abe free. Yabona imali isona. Imali isona. Umuntu uthi akakubamba inkunzi, vele uthi uma ufika kuye empethu bamana 50 rand, ona 50 rand ngizokunikeza yona. Ngicela ungithathe ungifake eRocky Street. Nyejuve. Okunye hippo endaweni so. Ngicela ungithathe ungifake na 100 rand. Yabo, athi hayi 100 rand incane, mnikeze enye le onayo. Ngobe oluza okuningi onako okukhona ngokungekho. Nginca yokuthi lo muntu uzokutshela kahle ukuthi le wena ufuna nokurequest awufuna ukuthi abone ifoni yakho enena zokudala ebonile ifoni yakho wena ungakakubundu ngoba khona nenye into emina ngikwenza okuningi nethufika ngishayile nebethi mangikuchayisa uJabu ngibe Defjon evutha bathi kuvutha umlilo egasi labo Jabupule labo Junior Khanya ngibuya khona la kasiti sibethi mangikuchayisa mina uJabu wallet yakho seyihambile mangikuchayisa ifoni yakho ihambile ngikhipha uyifake la ebhantshini la ijazi ngaphakathi esikhomeni esila uyivulile kuchisa nje kanje uzihambela hawu Thami kunjani nama na uThami wangichayisa kabuhlungu kanje imali yabo hayi kanti awuthi wena ungavuma umuntu akugcobe kanje abuya kunyathela kanje ngibuze ngibamba ibhandi sengicedile in the meantime ngithuphasela umngane wami wena awubonanga ula phambi kwethu espacini wena umuntu ungavuma ukuthi akubambe kanje akenza kanje sengithathile ngalo left sengibuyisile ngo left isho ngisengapha kulomngane wami the side you understand wena sengikhuluma la khuleka uthi next time abantu bazokugcoka hayi uhambe wena mohamba maybe two step nasengigibele emotweni ngambi mina sengizama ukwenza umsindo Okay. kodwa unyathelwe yimi yabo uchayise yimi ngiphethe ibhiya hamba ngongishayisa kanje yabo samba nje maybe siyi2 na uJabu wena ubona samba siyi2 uhambela phambili uhambela emuva mina siyakuchayisa mangikuchayisa empethu wangichayisa kanje kanti kenzakalani yabo kwenzakalani waye ungangichayisa kabuhlungu kanje wena ungathanda umuntu akugcobe kanje wena sona ukuthi ngiyakugcoba mangisayina bheka ukuthi ngiyakugcoba ngibamba ibhandi sengizwile ifoni where is it ayikho la ila lana ndoda umuntu one day ubheka abantu ozodlala nabo kahle ngizengibamba la ukubamba kwami la sengikhiphile kudala sengithuphasile umngana muhambi kuyenza ukuthi ngibanjwe in the meantime lo muntu lo abe nememory fast angizwe afuna ukugijimisa ngibamba bona yabo ngibanjwe mina umngana mubalekile na sokusala mina nyashawo